Saudara, angka kematian akibat kelaparan ekstrim di Gaza meningkat. Di tengah krisis kemanusiaan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertimbangkan pendudukan kembali jalur Gaza sepenuhnya untuk mencaplok wilayah itu. Israel saat menanti pembagian makanan. مصاعد الموت اسمها مساعدات تدل قدام هذه مش مساعدات بالطريقه يعني اول حاجه اذا ما متش من اطلاق النار بتموت من الشهود غصبا عن بدنا ناكل طنياتنا انا مخلف عندي اولاد صغار كبده طعميهم ما حدش بيرحم حد اليوم زي يوم القيامه نفس الدنيا بنقاتل بناخذ بنقتلش ما بناخذ. Penyaluran bantuan via udara menjadi cara lain. Namun jumlahnya hanya sebagian kecil dari yang bisa dipasok menggunakan truk. Selain itu, ada risiko tinggi jika bantuan dijatuhkan di lokasi padat. 11 orang terluka tertimpa bantuan dalam sepekan terakhir. WHO menyebut kelaparan yang dialami warga Gaza melampaui ambang batas. Laporan terbaru, 193 orang tewas akibat kelaparan di Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru ingin mencaplok seluruh wilayah Gaza. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו את כולן. את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את 3 המטרות הללו, כולן בלי יוצא מן הכלל. Pasukan Israel hingga kini terus memborbardir Gaza. Data Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 61.000 nyawa terenggut sejak serangan 7 Oktober 2023. Sementara korban luka mencapai lebih dari 151.000 orang.